Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mapele hi bombisa ririmi rero yi sukile eka Gazankulu a yi na ku rhula xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Mapele the Boss va yevula xiyimbeleri kulori Mr Post hi ku tsala ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va vula leswaku ri loko vona va endla studio xa vona xo sungula hi lembe ra 2001 Mr Post a va nge se kota na ku khoma mic. Hi tiva vuxaka bya Mr Post na Mapele the Boss byi ri kahle. Hi ta tsundzuka leswaku ne le ka lembe leri nga hundza loko Mapele the Boss va endla album ya vona va feature na xiyimbeleri Mr Post. Leswi swi hi byela leswaku ri vuxaka bya vona byi kahle swinene. Kambe hi voni tolo hi siku ra 13 Sunguti lembe ra 2023 Mapele the Boss va fika va yevula xiyimbeleri Mr Post hi ku tsala. Kambe leswi swi vangiwa hikokwalaho ka swivulavula swa vanhu. Mapele the Boss va le ku endleni ka studio emutini wa vona lexi studio xa kona va nga xi thya leswaku ri i Vegas studio. Kasi eka lembe leri nga hundza Mr Post na vona va endli studio xa vona emutini wa vona lexi nga thyiwa leswaku ri Centurion studio. Laha mi kumaka leswaku ri vanhu veri Mapele the Boss va kopela xiyimbeleri Mr Post ku kala va endla studio lexi se va nga na xona emutini wa vona. Hi loko Mapele the Boss va hlamulaka eka mhaka ya leyi va vulaka leswaku ri vona va endli studio xa vona xo sungulo hi lembe ra 2001 ivi va endla studio xa vona xa vumbirhi hi lembe ra 2009 lexi va nga tlhela va vekela na swinepe swa xona va vula leswaku ri studio xa vona xo sungula lexi nga endliwa hi lembe ra 2001 a va na swinepe swa xona hikokwalaho ka ku a va nga ri na riqingho. Se leswi hinkwaswo swi endli leswaku ri Mapele the Boss va kala va tsala ka xiyenge xa mabulu hi ku hlundzuka loko vanhu va vula leswaku ri va kopela Mr Post ku va endla studio. Hi laha hi nga vona se va fika va hlasela Mr Post va vula leswaku ri vona va vi na studio khale va bazela hi ku vula leswaku ri hi nkarhi walowo Mr Post a va nge se tiva na ku khoma mic. Hi ta tsundzuka leswaku album ya Mr Post leyi nga fika yi va endlela ndhuma swinene i album leyi nga na risimu ra Huza ingaku a yi thyiwi leswaku ri Hosi ya Marabenta. yi humi hi lembe ra 2012 and Mapele the Boss va hlamusela leswaku ri loko vana va endla studio xa vona xo sungula va xi endli hi lembe ra 2001. Se hi ndlela yaleyo va vula leswaku ri vona loko va endla studio xa vona Mr Post a va nge se sungula ku yimbelela. Kambe eka hinkwaswo leswi Mr Post a ve se angula eka swona. Hi voni museketeri lonkulu wa Mr Post Soli Gezani Nukeri hi yena loyi a nga ku njhekanjhekisaneni na Mapele the Boss eka xiyenge xa mabulu xa Facebook va karhi ku yevulana hikuva va karhi va hlamulana kumbexani va hlamulana ku vava eka xiyenge xa mabulu xa Facebook. Kambe vona Mr Post a ve se angula eka mhaka leyiwani. Kambe vatlhontlhi eka mhaka leyiwani i vaseketeri kumbe valandzeri va vunanga bya Xitsonga lava va vulaka leswaku ri Mapele the Boss va kopeli Mr Post ku va endla studio tanihi ku Mr Post eka lembe leri nga hundza va endli studio lexi nga thyiwa leswaku ri Centurion. Se hi ku ya hi vaseketeri kumbe valandzeri va vula leswaku ri ku kala Mapele the Boss na vona va endla studio va kopela Mr Post. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.